Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi siyaphila. Mina ngicela kuwe laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile lapha ngicindezelo-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba engizokulethela zona-ke ezintsha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So ungakwenza kanje lapho njengamanje-ke kuzicindezelo ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba engilethele lona namhlanje lithi-ke uProfessor Mngomezulu ucacisa ngo-Section 46. Uthi ngoba kuke kwaba namahebizi athi i-MK ingase ilidube iPhalamende kanti inezihlalo ezingu-58, lokho kungaba inkinga. IPhalamende lidinga izihlalo ezingu-350 to 400 ukuze lihlale. Uma zingahlangani lezi zihlalo alikwazi ukuhlala kuze kuba linikwe ithuba lesibili ukuthi lizame ukuhlala. Kodwa uma kulethuba lesibili lihluleka ukuhlala ngenxa yokushoda kwezihlalo, umthetho uthi akuqalwe phansi ukhetho kuvotwe. Uqhuba uthi ayikho enye indlela ekwenziwa ngayo noma okungenziwa ngayo engenza iPhalamende lihlale uma zingahlangani lezi zihlalo ngoba umthetho-sisekelo umile kulokho. Uveza nokuthi abantu bangadukiswa ngolwazi olungamampunge oluthi iPhalamende liyahlala ngezihlalo ezingaphansi kuka-350. Konke-ke lokhu-ke ukucacisa-ke emva kokuba kube namahebezi noma uJacob Zuma-ke athi-ke laphana-ke yacacisa ukuthi ngeke baze baye ePhalamende uma-ke isina-ke ingaziphenduli-ke izikhalazo zabo. Njengoba sonke sazi i-MK yathumela-ke izikhalazo-ke laphana-ke namanye amaqembu ngendlela-ke okwabala ngakhona-ke amavoti-ke basola ukuthi-ke barojiwe-ke. Nazo sicela kuwe laphana singene ema-comment section-ke ufike ushiye umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke uthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke nje lolu daba. Sicinze nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi uthole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngizobe ngikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.